Mwebale kuija abato bato. Naye bale kusangwa. Ha Kitara TV. Ekyoto. Mwebale kuija. Habo kuba nkurura faces ezinkira kuitirana nizezo. Nzezo nyine. Kikumanyisa ekintu kino mukigonza tukufuna mwebyo okwega. Amina nkabulikiro. Kabulikiro. Amabara gange banyeta Senturo birungi Aneti omurokole. Harakanta akakira kunyeba. Baitu nkwenda karabya hongu nsabira aho ima Christian Fellowship Church. Nanyo bana bange. Musangirwe mufunira obwire. Muijaga. Ntangirire muno nabo bona abakurura Kitara TV. Mukama bampere emigisa engundu yemigisa. Amina. Naiwa kukuhe. Amina. Nkugutwaro mu ibara lya Yesu. Kiro kinu tugenda ganikia gama mtayi wawe tugyaganikia. Jaganikia. Ombusinge bweira Aboruganda bakatulolera. Hakabaho omusajja. Omusajja ogwo yasuwera omukazi we. Obwasuwera omukazi wewe kaire kaika obwo bwakaba muligire namunanka bagamba wewe itu omuziro gwaitu nko bwogamba ati nyowe nzire mama nabo bali bakaba ine kibakuzira kiyonka titukora ki titunabira iziba tuli bomuziro gutikika kiti baiti tunabira nka iziba iwora iki kuikiriza orahondera amateka ago aruzira omusajja kugambire yahiyanka nego nja tindi nabirayo nakora ki niba mukwata niba mukolera obugenyi niba mutwara natandika obufumbo kaire nikagenda bali kurungi naiba bakwegonza kaire nikahika narora ki omusajja tali muka n'abandi barugireho hakaho nakwata nairuka agenda ngo agenzere kuleta amaiza kuwasira ensoha obuyahikireyo nakwata nazejulira mwengoye gamba mutahi wawe nazijura mwengoye kandi batese nagatandika amaizi mumukura natandika kugoga kijoka niko kyakarugire kuli nikimutahirira nikimutahirira kuruga hansi omutwe nikiguturukia nka hamutwe kijoka kikoto ekyo bana bange tinda kibagambira hali kyatahira kyoko bumbagambire hansi ngira mukietegereize habo kuba Kitara TV tuinaho nabana enkerembe akakira nikasigara hansi nikigen omukazi natandika kuwamuza natandika manyire kijoka nikitanika kuzina kwiruka agendo muka kunyineka wa munu garabagwera nyineka wa munu garabagwera enjoka mukazi wawe garabagwera mukazi wawe garabagwera enjoka nibamuhakana garabagwera nibamuhakana garabagwera enjoka kugera haiziba garabagwera
kwogera isibagara bagwere enjoka wena yogera yogara bagwera wena yogera yogara bagwere enjoka ye hati kambi nugara bagwera hati kambi nugara bagwere enjoka musoroza abantu gara bagwera musoroza abantu gara bagwere enjoka nyowe tinkugenda gara bagwera nyowe tinkugenda gara bagwere enjoka paka muisire gara bagwera paka muisire gara bagwere enjoka habwa kajogoke gara bagwera habwa kajogoke gara bagwere enjoka inywe mukamugambira gara bagwera mukamugambira gara bagwere enjoka iwe nyine kawamunu gara bagwera nyine kawamunu gara bagwere enjoka Mpako, travel to Bunyoro, home of Mpako, travel to Bunyoro. Travel to Bunyoro. Oh, mukazi ya yaya enjoka yenezina bahika bayesoroza abantu tukoleki enjoka yekweka kuzina garabagwere enjoka kusunsi omutuwe haiguru bakakwakana mukazi agamba munyambe bwiro bwakabataro ekibakusobora kumukoraki singa nyamanyire jahanyuma kibakozere nibagamba oba abayo Orugezigezi kwa anukira abakiri baitu hati tukwasirege ekiso ekitekeirwa kurungi wagiri yao kagisa tukagiteme kituwe kiyo tiki kukora kuwa kusobora kora nandi bonye nabo mukikeke abo mu family bojo mutakikora mpaka ono akozereki afire tukamugamba kandi tuwaikiraniza abo mwabo bayizire bojo bagamba bojo tukamugambira kiyonka wakozereki tiyasobora kugumisiriza obujemu oli yagamba nangwa ise yagamba nyo mwana wange tasobora kufuati enjoka eno mulingo omutwe gura ikiyete gura ikize gutukize tugitema ni harugayo mubamanye bana bahakiyaro abasaija abatina nyewekye mukindekere ni bakitekere kiso gamba mutayi wawe ni bakitekera naija nabara kurungi paiwa dem akatemo omutwe ebikiya byomukazi enjoka yekanagamba negenda nkabagambira garabagwera nkabagambira nawe mukamugambira mukamugambira engugu omumuzike yo yagenda onakasigara murambo ni haho byakangire bye ekyo nikiyegesa kibana bange bora bogenziro mukichweka bakakugambira huliriza nagende amateka gabo muno abakazi abasuwero bosuweirwe osangire bakugambire wewe ekintu kino bakikora batina bati omwaitu hano kikole tinkurabwa ko yehereza Orugezigezi munye tinkikora kankole enti ndole kirarugamu ebikurugamu bikusobora kuba bizibu ebigenda kulemesa naki n'obufumbo
n'omugisa gwawe nigumalira gufweriraako. Kitara TV kino kankigaruleyo oli mukozi bakugambire wewe mukamu waitu abosangire ngo tayenda ati kionka iwa niwe no yetuwara kubaki nyowe kino nkikora otakimanyire ngu ekigenda kuruga mukikusa kuletere kizibu. Hati bana bange hariho n'okwenda kuwesemeza no yendo wesemeze nja kubagambira hakandi kabozi bubozi nkayunge hawo hakabaho ondo musaija aina abakozi be nibenda bona besemeze benulisirize tiniye ngamba ya kirukino kuwesemeza omwamukamu wabo nibenda kuolekya ngubona bamazima akaire kahika yakuwate binyobwa yabiteka nka Ekyoto hano timukolole Ekyoto aine ndimiro ye yakuwate yabisikaho yamara yabibahereza yagamba mugende mu byale bulomu yamuhedebedebe mu byalire muhika byo nabisikireho wabibahereza nibagenda nibabibyara ebinyobwa wiki tibikumera weekend tibikumera bali ati tukoleki boss karabikirwa bayiruka bagenda mu katale bagurayo bindi babireta babibyara babitemera mukamu wabo aho ire okuweza kusanga binu nibituruka olondi atageze yakama ni yembibo yampayire hati tiyemera nsubura ntagenda koraki kugenda kukubonabona ngungule mbibende obwalija ndi mugambire binyobwa bye bitakoleki bitaije omaye kibakozera banayizire ngwe binyobwa bikamera nandi we mali bikamera mwebale mali bikamera ngwego boss to kubiro hiro bikerereirwe kumera nandi oli nyewe mukamu wange binyobwa bikanga nandi we bikakoraki ngo bikanga bitamere nandi ebyanyu byamera ebyayitumu kamu waitu bikamera biyona togurozero musiri gwona bikamera kikutuhunirize byono kutamera obaka bibyara kubi oba atabitekemu nandi mukamu mukubaza amazima ngwego nandi kurugana kirokino okusobora kubolaho okozere bingi iwe no manya busakundora nokora nogaruka no wenulisirizo mbantu no wesiga sukali kambagambire ruhangaba nakurura kandi akaire kajja kuhika kijoka kijoka kije kikutahe bwire bune kijoka tugamba kijoka ki oyesange kijoka kiyenko baba kukuwasire amahono gagwe obe kijoka kiyebizibu hato kuraba nabakuita abantu bakusenso musahi namanyira kimune bayito omuntu nibamunaga nyewe ngamba bugamba bebale kikora nibamanya ngo busaba rozere kiyonka ruhango guweriso likota barozere kandi agenda kubahereze mpera ya kiyo bana bange nkubagambira tuli Ekyoto mpaka ebimukora runde bitukora uruhanga abanatuba kandi bina kubaho mugabo gwabyo iwo kusobora kuba norango kiyese oyeserekere busakurozere kengera kimungu waho ruhanga kutunulirire kimu akurora ngero kamyo kandi mpera ya kiyo eriyo obworabo kozero yeserekere kintu kiyamazige kikucuza amazigo jagacura naiwe kandi gabi muno borabo kozere kirungi ukimayingo kusakole kirungo weserekere no kole kinte kirungi ruhanga ija kusasura kurungi akwereze kinte kirungi tikuligama ngo borakole kirungo gene no we nanka mukoleire kino no
okukikora Ruhanga ajja kusasula n'ebyo ebibi ebitukora nitumanya ngu tuweserekere oba bwenzi oba buyisi oba ki butemu oba busuma bufere paka Ruhanga agenda kubitusasura akaire kaliye kijoka ekijoka nikikuzinira nohura Mukama abampere emigisa amina. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduced to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.